Hello guys, welcome to my mini vlog. Ngasi aina mayang idamagta puduna laklib video sidate karisu natte koi Matou Karmna couple video couple photo semgani habado madu adugi video ne yamna lubadi natte masim guys ahambada aina comment da pin tawjariba poem asi copy tawbiro ko copy tawra matungda Gemini da lakbiro Gemini da lakna matungda koi semningiba photo do adu plus icon da nama matungda select tawbiro karamba photo semjiga do ahambada nupi gi hana select tawjiko nupa gi hana select tawse ahambada nupa gi hana select tawrase nupa se isi select tawra matungda nupi gi ama select tawduneba nupi sina nanga khangnaba oigera nangi couple du oigera mo oigera magi khwaide fajaba photo oigera mo oigera ko select tawbiroko aigise si tawragiko si tawra matungda ngasai na paste copy tawgiba video do id prom do ngasai na copy tawgiba prom do paste tawjinbiro duga si ngakhtang ngaiminarse si upload tawbiro duga ngakhtang ngaiminarse ko semela ko mukoi kai tar nupi sina na nupa si ek pagi la endo nupa sina nupi ek pai sembe ka duna koi prom da kitang on thon jin to wadaw ne du gi soi comment da dum na haibiro o dum ai ta message to ina hajara ke du gi video mu hapsala ga si am sangar ni ko si download to sen biro download to matung da ai koi crop ta la piro crop ta crop ina play store sang biro sida play store sang matung da grow gro ke grow in search to biro do ai di download to le ko sida open to biro open to matung da koi imagine ne matak ki koi matak yar box ki na kan yar imagine sang biro sang matung da koi see all in the yar animation your photo har matung da nakan da see all in yar jan biro adu ai koi hojik photo ma download to gibo do adu upload to biro to matung da koi sida i ga da dai hapchar ro ga da mi rage ko woman slowly painting no man no motion sumaina thabiro ko thabira matung da motion duga upload thabiro nasi download thabiro download tawra matung da koi align motion da mula ase align motion da xml ta amaga de xml naina comment da dum haibira mo ai adum xml da thajarake ado samaina align motion ge koi update lak pai su yawbani ko si matang sa haija horoy ko update samaina lak pai yawba je koi si direct han biro halla matung align motion koi namsan biro aduga da ai koi question mark am leja ai dia sanam biro aduga storage ta lak biro storage ta la matung clear cha sanam biro duga sang matam de kisu do ko ko align motion sang ase kisu do ko adu ai align motion xml do dum comment da habira mo ai thajara ke ko adu ai xml se sangjallani sangjala matung da ngasai ai no je sengi ba video do adu si colorful fill tawsilani ko ko video do hapsalani ba ngasai je sengi ba video do si hapsalani ba ko thara feeling je Nungsiban Yomlabani nupi gi lai je ko ko hapado na ba yu de ni je nupi ni ye khim ni ko ngasai do si e tawjale lai ko Nungsiban Yomlabani sumaina dum sembe ko guys ado mayam na video si kanai na khan bata ga de like share amadi follow to sembiramo comment da xml ne xml pa ma su comment xml ne habiramo guys ngasi di sodo shil lagi ko Nungsiban Yomlabani